je ponikla u stvari iz te francuske priče koja je meni uvek nekako inspiracija. Ove godine je tema Dalida, žena koja se obeležava u Francuskoj, njen jubilej. Igrao sam se sa tom temom da, eto, u toj dozvoli da se igramo. Igrali smo se do kraja, od jednog dela kolekcije koji je, da kažem, nešto mirniji do onog razvoja koji smo na kraju došli do tih gala haljina, koje su večernje haljine i koje u svojoj estetici naravno imaju ono što gala haljina treba da ima. Crvena boja je boja ljubavi pre svega, boja koja je boja strasti, boja pasije, boja posvećenosti i crvena boja je negde vezana za Francusku kao jedna od boja njihove zastave. Crveno je lepo da ostane u uspomeni, jer mi smo skloni Srbi da kažemo crveno na radost.